Visoko u planinskim vencima Aljaske živi jedna od najotpornijih i najhitrijih životinja na svetu, ovca. Svakako. Ali se ona prilično razlikuje od domaće životinje obrasle vunom. Ovo su divlje dalove ovce, tako nazvane po prirodnjaku koji je identifikovao tu brdsku vrstu. To su veoma oprezne životinje, izuzetno dovitljive u pronalaženju hrane i potpuno prilagođene surovoj okolini. Moraju biti takve jer ceo život provode na velikoj visini, često na temperaturama daleko ispod nule. Ovnovi sa velikim povijenim rogovima žive većim delom godine u grupama, visoko u planini, potpuno odvojeni od ženki i mladunaca. Život ovih velikih ovnova nije uvek skladan, kao što se na prvi pogled čini, jer najveći deo vremena provode ovako. Reklo bi se da ovce koje ovdje žive imaju dovoljno teškoće i bez gubljenja vremena i energije u međusobnim okršajima, ali za divlje ovnove Aljaske sudaranje glavama predstavlja važan deo njihovog društvenog života. To nije ni bolno, ni bezrazložno, kao što bi moglo da izgleda. Karakterističan izgled staništa dalove ovce. Ovce tu žive već hiljadama godina u pejzažu koji je netaknut od ledenog doba. Otkud one ovde? Biolozi su tek nedavno odgovorili na to pitanje. Pre više od 2 miliona godina divlja ovca je nastanjivala planinske masive centralne Azije. Mnogo kasnije počele su da se šire na istok prema Severnoj Americi preko Beringovog moreuza i prevlake koja je nekad povezivala dva kontinenta kako ih danas znamo. Kad su dospeli u Severnu Ameriku, naselile su zapadna područja krećući se prema jugu. One koje su ostale na Aljasci i Yukonu, preci su sadašnje dalove ovce. Danas se još mogu naći u onim istim planinskim oblastima u koje su stigle pre nekih 10.000 godina. Brdske ovce, koje žive u hladnim predelima, prekrivene su gustom dlakom, a ne vunom koja ih štiti od jake hladnoće. Od severnoameričkih vrsta samo su dalove potpuno bele, tako da se gotovo stapaju sa okolinom u oblastima gde je sneg pre pravilo nego izuzetak. Mužjak i ženka su slični, mada je odrasli ovan veći i teži od ovce. Njegovi rogovi su glomazni i uvijeni, dok su kod ovce tanki i mnogo kraći. U područjima gde sneg pokriva tlo od rane jeseni do kasnog proleća, pronalaženje dovoljnih količina hrane predstavlja najveći problem za sve divlje životinje, uključujući i dalove ovce. Tokom duge severne zime njihova glavna briga je traženje hrane ispod snežnog pokrivača. Čak i u najsurovijim vremenskim uslovima ovce se drže nezaštićenih otvorenih padina. Tu je sloj snega najtanji što omogućava lakšu ispašu. Ovce i njeno jagnje pasu jedno pored drugog, razgrćući sneg papcima da bi došli do trave koja je ispod njega. Glava ovog ovna je gotovo skrivena u udubljenju koje je iskopao u snegu. Iznad njega dve ovce se prepiru oko drugog mesta za pašu. Čak i kad se odmaraju, dalove ovce ostaju na višim obroncima iznad šumskog pojasa. Mada silazak do šumskog zaklona deluje primamljivo, više vole da ostanu na otvorenom prostoru. Imaju dobrih razloga za to. Šume i doline su pune opasnosti. Divlje ovce imaju veoma oštar vid. Ovaj ovan je postao oprezan čim je ugledao kojota na snegu ispod sebe.
Odrasli ovan, kao što je ovaj, bio bi kojotu više nego ravnopravan protivnik, ali ne želi da izaziva sreću. Ovce povremeno zaborave svoju samodisciplinu i silaze u doline. Ponekad se ne vrate. Ovog ovna je rastegnuo čopor vukova, glavnih neprijatelja ovaca. Tamni prstenovi na rogovima označavaju 1 godinu njihovog rasta. To je bio potpuno odrastao ovan, verovatno već nemoćan i star, kad su ga napali vukovi, čiji se tragovi jasno vide u snegu oko žrtve. Od ovna je ostala samo glava sa velikim povijenim rogovima. Mada je zima najteže doba godine za ovce, ni proleće im ne donosi olakšanje. Kad dani postanu duži, a sunčevi zraci topliji, zimski sneg počinje da se topi. Za samo nekoliko dana planinski potoci se pretvaraju u zahuktale bujice otopljenog snega. Nove snežne padavine nisu neobične za to doba godine. To je kritično vreme, naročito za odrasle ovce koje treba da donesu na svet jaganjce začete u poznu jesen. Uoči jagnjenja, ovce odlaze visoko u planinu do nepristupačnih klanaca, gde su bezbedne od grabljivica, po cenu da budu izložene najgorim nepogodama. Prvih dana majka i njeno jagnje odvojeni su od ostalih ovaca. Njeno toplo telo i njegova gusta dlaka štite jagnje od hladnoće. U oblastima u kojima žive ovce, dalove se jagnje kad sneg počne da kopni. Sad se lako mogu uočiti prema tamnim stenama, ali im je praktično nemoguće prići na tim brižljivo odabranim mestima. Gotovo od samog rođenja jaganjci pokazuju odvažnost i hitrinu koje su svojstvene svim brdskim ovcama. Ova 2 jagnjeta su mladunci 2 majke. Ove ovce retko imaju 2 potomka. U surovoj sredini u kojoj su ugledali svetlost dana, šansa da prežive leži u ravnoteži. Posebno je kritična veličina jagnjeta pri rođenju. Kad bi ovca ojagnjila 2, jaganjci bi bili mali, a izgledi da oba prežive skoro nikakvi. Posle oštre zime i slabe ishrane majke, čak jedno jagnje može biti manje nego što je normalno. Gotovo je sigurno da će uginuti zbog loših vremenskih prilika. Ako je zima bila blaga, a ishrana bolja od prosječne, jaganjci ponekad mogu biti veći. Međutim, ni oni nemaju mnogo izgleda da prežive. Ovca je često iscrpljena donošenjem velikog jagnjeta na svet. U tom slučaju ili ne počne odmah da ga hrani, ili ga usled šoka jednostavno napusti. Jaganjci normalne veličine imaju najviše izgleda da prežive, mada i njima prete mnoge opasnosti. Mlado jagnje ostaje uz majku dok se ona kreće preko stenovitih padina i sipara. Ali ovce je spazila opasnost. U ovo doba godine suri ili carski orlovi vrebaju bolesne ili usamljene jaganjce, mada bi orao 2 put razmislio o napadu na zdravo jagnje koje štiti majka. Videvši orla iznad sebe, jagnje se uplašilo i odjurilo daleko od majke. Na ovakvom terenu i najmanja greška može da dovede do nesreće. Da je jagnje ostalo uz majku, ona bi ga odvela na bezbedno mesto. Lavine i odronjavanja kamena također su uzrok visoke smrtnosti sasvim mladih jaganjaca. Posle nekoliko dana ovce i njihovi jaganjci obrazuju male grupe na mestima gde majke mogu brzo da uoče opasnost. Ovo jagnje udara papcima po majčinim leđima, pokušavajući da je natera da ustane i da ga nahrani. Za sad će morati da pričeka.
Dani odmiču, a jaganjci imaju sve više izgleda da prežive, pogotovo ako su vremenske prilike povoljne. Tihi, sunčani dani su najpogodniji za jaganjce u prvim nedeljama života. Mada ako je suviše toplo, mogu da stradaju od toplotnog udara, jer su prilagođeni niskim, a ne visokim temperaturama. Tokom najvećeg dela godine ovnovi žive odvojeno od ovaca. Kasno u proleće mužjaci i ženke se okupljaju na obroncima sa kojih se povukao sneg. Ovce tu traže tlo bogato mineralima, obično pokriveno krupnim kamenjem. Međutim, na nekim mestima mogu ga naći na samoj površini. Lizanje minerala, kako se to naziva, izuzetno privlači ovce, posebno u ovo doba godine. Spremne su da prevale velike razdaljine, pa čak i da se spuste do dolina da bi došle do njih. Na svom putu do minerala ovce se kreću određenim stazama koje su utabale generacije njihovih predaka. Ovdje se već okupio veći broj ovaca. Niko ne zna tačno zašto je lizanje minerala toliko važno za njih, ali nakon nekoliko meseci slabe zimske ishrane, ovce su fizički iscrpljene. To je verovatno način da dođu do neophodnih sastojaka u koncentrisanom vidu kako bi brzo povratile snagu. Među ovnovima je došlo do svađe oko najboljeg mesta za lizanje. Onaj koji je izgubio odlazi da nađe drugo mesto gdje će moći da zadovolji svoje potrebe. Ovce su nestrpljivije od ovnova da se dočepaju takvih mesta, verovatno zato što im sad nedostaju minerali koje su tokom nošenja trošile na jaganjce. Oni prvi put vide odrasle mužjake, ali je ovaj mališan mnogo više zainteresovan za mleko. Kad završe s lizanjem, jaganjci i njihove majke se ne pridružuju ovnovima. To će učiniti kasnije. Početkom leta dalove ovce i njihovi jaganjci obrazuju veće grupe privučeni travom koje izbija na planinskim pašnjacima. Kad prođe ono najgore zimsko vreme, starije ovce počinju da odbacuju gustu zimsku dlaku. To je doba kad jaganjci zaista počinju da uživaju. Reklo bi se da vode bezbrižan život, ali njihovo skakutanje nije samo igra. To je i važna vežba za kasnije. Sudaranje glavama je njihova verzija borbe sa rogovima odraslih ovnova. Ovdje na padinama jaganjcima ostaje malo vremena da usavrše veštinu i razviju brzinu koja im je potrebna za život. Jagnje brzo nauči da je velika greška ako ode tuđoj majci. Niže u dolini, mladunci drugih životinja bore se za život. Los više voli močvarno zemljište u dolovima nego visoke padine na kojima su ovce. Često imaju po 2 mladunca. Za razliku od ovaca, losovi ne obrazuju grupe majki i mladunaca. Ovdje mladunci prave društvo jedni drugima.
Na Aljasci leto počinje u junu. Gusti tepih poljskog cveća zastire doline i planinske obronke. Za odrasle ovnove to je suviše kratak period izobilja i jedino godišnje doba kad mogu da predahnu. Prekriveni kratkom letnjom dlakom pasu na boljim pašnjacima, gomilajući salo koje će ih održati tokom sledeće zime. Uprkos njihovom smirenom izgledu, ovnovi su stalno na oprezi zbog moguće opasnosti. Brzo reaguju kad jedan od njih zauzme položaj koji znači da je primetio sumnjivo kretanje. Niže u dolini pojavila se ženka grizlija s mladuncima. Preko leta medvedi se uglavnom hrane travom i drugim biljkama, ali su uvek spremni da se vrate meso ako im se ukaže povoljna prilika. Medvedi retko uspevaju da uhvate zdravu ovcu na otvorenom prostoru, ali im iznenadni napad ponekad donosi uspeh. Krajem septembra prvi sneg nastupajuće zime prekriva više planinske delove. Nekoliko nedelja kasnije i niže padine će biti pod snegom. Krajem oktobra dalove ovce počinju da se okupljaju radi parenja. Većim delom godine ovnovi i ovce su živeli odvojeno u grupama istog pola, ali sa približavanjem sezone parenja ovnovi pokazuju upadljivo zanimanje za ovce. Većina ovnova je proteklih meseci već utvrdila svoj dominantni položaj. Sukobljavajući se s drugim ovnovima, svaki od njih učvršćuje mesto na društvenoj lestvici prema svojoj snazi. Stojeći u grupi, ovnovi prskaju jedni druge mirisom i žlezda na njušci i rogovima, što verovatno služi kao dodatno sredstvo za raspoznavanje. Da bi izbegao dalje okršaje, ovan treba samo da pokaže ukras na glavi, čime objavljuje svoj položaj. Nekoliko nedelja uoči parenja obično dolazi do borbi između ovnova iste veličine koji još nisu utvrdili svoju premoć. Isprobavanje snage među ovim ravnopravnim protivnicima može da potraje i satima, a često se nastavlja i posle sumraka. Ove ritualne borbe su veoma teške i vode se sa dugim prekidima između udaraca. Ovnovi retko pretrpe povrede u ovim sudarima, jer su im lobanje i rogovi zadebljani kako bi ublažili silinu udaraca. Mada su ovnovi spremni za parenje, njihove borbe ne znače da se bore za određenu ženku. Njima se jednostavno utvrđuje koji su mužjaci najjači i oni automatski stiču najbolje izgleda da se pare i obezbede potomstvo za sledeću godinu. Novembra meseca zima je već u punom jeku. To je doba najveće aktivnosti. Parenje je u toku, a ovce pasu da bi se dobro pripremile za teške mesece koji ih očekuju. Mladi ovan koji se ne priklanja starijem dobija strogu lekciju. Ovaj pokušava da natera jačeg od sebe da oprobaju snagu. Najveći ovnovi često proveravaju da li su ovce spremne za parenje. Nešto mlađi ogledaju se malo dalje od stada.
Uzavrele krvi i uvek ispunjeni nadom mogu da budu prava napast za ovcu koja je spremna za parenje. Kao većina mladih udvarača, izuzetno su uporni. Kad se pojavi veliki ovan, mladi se brzo povlače ostavljajući mu slobodno polje. Udaranje podređenog mužjaka je način da se pokaže ko je gazda. Kad hoće da oteraju potčinjene, ovnovi istežu vrat nadole. Sličan položaj zauzima i ovan koji se udvara ženki. Prve zime posle jagnjenja mladunci su već dosta porasli, ali nisu svi spremni za nedaće koje će im doneti sljedeći meseci. Ovo jagnje je povredilo prednju nogu i nema mnogo izgleda da preživi do proleća. Hiljadama godina dalove ovce su bile izložene tegobama zime na Aljasci, ali su preživele. Sada se suočavaju sa teškoćama sa kojima teže izlaze na kraj. Neograničen lov na trofeje ozbiljno je smanjio broj ostalih vrsta severnoameričkih divljih ovaca. I dalove mogu da dožive istu sudbinu ako se ne bude poštovala stroga kontrola lova koja je danas na snazi. Njima preti još jedna ozbiljna opasnost. Zbog rudnih bogatstava, civilizacija zalazi čak i u najudaljenije oblasti koje nastanjuju ove ovce. Prodor čoveka u ta područja mogao bi da uništi staništa koja su presudna za njihov opstanak. Do sad su dalove ovce prilično uspešno održavale svoj broj, ali koliko će još dugo to moći? Samo ako se kontrola lova na ove divne životinje i dalje bude poštovala i ako dovoljna površina njihovih staništa ostane netaknuta, divlja bela ovca Aljaske imaće obezbeđenu budućnost.